Dobrodošli na našu potpuno novu web stranicu i blog o Baliju. Uz našu web stranicu sada možete jednostavnije isplanirati svoj savršeni odmor na otoku bogova. Blog koji vodimo pun je savjeta i preporuka za najbolja dostupna iskustva, hranu i kulturne aktivnosti na Baliju. Čitava stranica je višejezična, a sve prikazane informacije i sadržaji dostupni su na engleskom i hrvatskom jeziku. Bilo da se želite opustiti na plaži, istražiti hramove ili uroniti u bogatstvo lokalne kulture, naša web stranica ima sve što trebate znati. Daćemo vam preporuke za iskusne lokalne fotografe koji će vas pratiti, lokalne turističke vodiče, razne mogućnosti smještaja i povoljne ponude za iznajmljivanje vozila. Naš blog će također sadržavati i savjete za avanture izvan utabanih staza i jedinstvena iskustva odnosno doživljaje dok ste ovdje. Već sada se možete pretplatiti na naš bilten, kao i direktno nas kontaktirati putem kontakt forme, e-maila, Whatsappa, Facebooka ili Instagram Messengera. Dakle, što čekate? Posjetite našu potpuno novu web stranicu za putovanja na Baliju već danas i počnite planirati svoj odmor i snova na rajskom otoku. Naša web adresa je balimojo.dolcevitabali.com/travel. Vidimo se na Baliju!